magsukol kaput suara. Barakallahu fik wa nafa'allahu bikal Islam wal muslimin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil huda wa imamil wara. Amma ba'd, fassalamullahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh. Munahi tukbal singkitan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Insasanglitan iban pupudjihan tuput pa Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Demikian salawat iban salam papanghu na tu pilihan alaihi afdalus salati wa atammut taslim. Mga jama'a miyulya kamusin Allah subhanahu wa ta'ala. Jama'a bal hurmat haruman ini insyaallah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa fadlih in magsaw-saw kita niyo pangadjian, paglamit-lamitan sing kita niyo in pangadjian haruman ini, hamaudo hisyu immatan tumpukan malappas. Sabab mga jama'a miyulya kamusin Allah subhanahu wa ta'ala, yari na kita niyo huling zaman, amuin piagbabanda kato sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sin mapulak kanat in ummat niya, sin mabulak in ummat sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Asal kita niyo biabandaan hadith dain kan al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Long sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin wa addu 'alayha bin nawajidh. Long sin Nabi na to pilihan alaihi salatu wassalam, sabunal tuod long niya, hisyu kamu in makaabot huling zaman, hisyu kamu in kamattanan niya in huling zaman, nakakitaan niya na rin doon, kasakupan niya na rin doon, sin maaun na impagtungkakali simpa kaniya pa kaniya. Maaun na impagtungkakali singkatan, tumpukan. Maaun na impagtungkakali simpa kaniya pa kaniya sambil maggulal na impa kaniya pa kaniya in kamilong ni hakasabunnalan. Asal kita biabaitaan sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wala kita iyawam. Asal kita iiyan manglong niya jumatuna in huling zaman biha ini. Wayroon daganan sin ikaw iban sin ako buat malingkan long sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'alaikum na ibutlong niya kanyo panggayunggong kamu bisunnati sin sunnat ko wa sunnatil khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin iban sin mga kasunnat-sunnatan long na sin mga al-khulafa ar-rashidun al-mahdiyun wa addu 'alayha bin nawajid. Sambil iyan kita ni rin di hadith mahamulya ini, hadith din Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iyan kita niyo papanggayunggungon kita niyo sambil long na mabut paimpagpanggayunggung sing kita hipakutkut katu baby makna paulinan katu in sunnat papanggayunggungon kita sunnat sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naray na sabab yan mga jama'a myulya kamusin Allah. Mga jama'a bal hurmat nagdurungog haruman ini. May ta kita papanggayunggungon. May ta kita papanggayunggungon na sunna sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
long sinhambuok magdaraman, habahasa Arab, kullun yadda'i waslan bilayla, wa layla la tuqirru lahum bidhaka. Ingkataan long niya tumpukan, magbulal. Ingkataan tumpukan, yaun na long niya kami nakasabunnalan, yaun na long niya kami inimamu. Sana long sin Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam maaun daim pagtungkakali, maaun daim pagtungkakali hauling zaman, den hasababyan subay kita ni manggayunggong hasunna sin Nabi na tu Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sabab mayta mga kiaulungan kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Den ha mga dalil biyaitaan kita sin Quran long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Panggayunggong kamu, hauno manggayunggong, panggayunggong kamu ha Quran, lapay in sunnah sin Nabi na tu Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ayaw niyo yan butani, ayaw niyo yan bina, sabab inyan bang kamu nang gayunggong hapapanaw, bang kamu nang gayunggong hapang hindo sing Quran, wayroon na kalaungan niyo iban sin sunnah sin Nabi na tu Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, labay deng hapamaham sim mga sila salafus salih. Sabab mayta, sabab inkiaunan sim manusia long sin Allah subhanahu wa ta'ala, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul. Bang inkiaunan sing kamu magtungkakali tiyong kakalihi, naulian niyo mattu papanghindo sing Quran, iban sin sunnah sin Nabi na tu Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wayroon pangulian sing kita niyo, wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. Bang inkiaunan sing kamu nagtungkakali, hauno-uno na parakala. Parakala pag-ibadat sibi-sibi, parakala pag-ibadat malaggo, parakala hatungod sim pag-agama sing kita niyo. Subay hipanguli na to papanghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kita niyo manjari mangliulakad, ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulih. Di kita niyo manjari mangliulakad hapang hindo sin Quran, hapang hindo sin sunnah, long sin Abdullah ibnu Abbasin radiyallahu anhuma, kaya ridaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala iban hi ama niya, long sin Abdullah ibnu Abbas, innama akhsha alaykum aw innama akhsha an tanzila alaykum hijaratun minas sama. In kabugaan kulong sin Abdullah ibnu Abbas kaniyo, in kabugaan kulong sin Ibnu Abbas kaniyo, panaukan kamulong niya batu reng hataas langit. Panaukan kamu batu, panaukan kamu adab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mayta, sabab long sin Abdullah ibnu Abbas, aqulu lakum, inhipamong ko kaniyo, qala Rasulullah, abayta nagsabdin Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inhipamong niyo qala Abu Bakar, inhipamong niyo long hi Abu Bakar, long hi Umar, nabukun kaini jimatu nakatu bihaun, bukun kaini jimatu nakatu bihaun maslabita piauna, maslabita piauna, in akkal sing kita piatay-tay taray nga panghindo sing Qur'an iban si sunnah. Bukun kaini naawon na bihaon hazaman sing kita niyo, amo intimaod na intumpo kanyari hazaman sing kita niyo. Nagbulal kami long ni nakasabunnalan sabab sin mayta, sabab sin bang mo iyanon qala Allah, bang mo iyanon long sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang mo iyanon long sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inhipamong kaymo long hi Ibnu Hajar, long hi Imam Suyuti, long hi Imam Al-Baqillani, ya salam. Wallahu al-musta'an
wa alayhi tukalan. Yari nakita niyo bihaon. Yari nakita niyo bihaon sambil nabulakin ummah. Nakawaunta kana yaunin hadithul iftiraq. Sabab aun din ha mga manusia. Di nila matay mabulakin ummat. Sambil hasabab sindi nila hikatayma laung sim mga ulama miuhawala nila, siulayan nila, simud sila pa ilmu, riwayah. Amuin ilmu hadith, aun asanid sin hadith. Simud sila matto, sambil longin hadith daif. Lain hadith, bukun daif. Damikian hawayroon man sila, nagnajah, wayroon man sila, amuin, kimugdan dito, miyari na isab sila papagmana. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita unta in dalil bang mayta na pulak kanatin ummat. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala takunu kalladina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Din ha mga dalil sinmatan mapulak kanatin ummat ini. Kita untin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wala takunu ibutlong niya kanyo ya Rasulullah. Ayaw kamu mabiya sim mga sila musyrikun. Al-Yahud wan-Nasara ikhtalafu nagtungkakali tafarraqu wa ikhtalafu napulak kanat iban sin nagtungkakali hawaktuman mapuas kapaturun kanila singka kitaban timurun kanila naaun darain doon impagbulak pulak kanat nila iban sin pagtungkakali nila. Nasubay kita nyo ribabihato. In hikarwa innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi shay'. Sabunal tuudlong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amu in piulak kanat nila in agama nila. Piulak kanat nila in agama nila. Naaunin tumpukan pakanya long sin Allah subhanahu wa ta'ala lasta minhum fi shay nabukun ka wa kanu syi'a iban sin inkiaunan nila tumpukan lasta minhum fi shay bukun kau den kanila ya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam iban bukun kau ren kanila makaagad in amuin ummat sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam den ha mga amuin firqah ding ha mga tumpukan na pulak kanat. Bukun ka manjari yanunta may ta di manjari hambuukon. Bukun ka asal kita biyaban daan sin Tuhan. Asal kita iiyan. In Allah subhanahu wa ta'ala. Kakausan niya hambuukon in tumpukan ini kataan. Kakausan niya hambuukon in tumpukan sing kamusliman ini kataan. Hambuuk ngan long sin Allah subhanahu wa ta'ala walau sya'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida bang sadya in Allah subhanahu wa ta'ala gabayaan ni hambuuk ni manusia walau sya'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida kakausan sin Tuhan sanat sugpatan sin Allah subhanahu wa ta'ala wala yazaluna yakhtalifun. Siyugpatan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa namasi-masi pa sila long sin Allah subhanahu wa ta'ala nagtutong kakali. Narin na sabab yan. Amun ini impag-iyan long sin mga ulama sunnatun kauniyah. Amuin sunnat sin amuin manusia tabiat sin manusia in kiaunan sin manusia magtung kakali. In kiaunan sin manusia maaun impagkaniya-kaniya. Hangkanda di matungin hadith amuin hadithul iftiraq amuin hadith di matay maksing kaibanan
Sa matanda sing kaybanan nalong nyari kaunon sin akal bang mayta mapulak ka na tinummat sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bang mukitaon biaong kasabunalan niya. Bang mukililingon aong kasabunalan niya. Sana mabaya kita iban sindi. Mabaya kita iban sindi mapulak kanat intumpukan pakapituan tagto hadith kaya riwayat Imam At-Tirmidhi fi sunanih wa al-Imam Ibn Majah wal Imam Hakim fi mustadrakihi wa ghairihim min ahli al-ilm kaya riwayat ini in hadith ini hangpu tag-unum sahabi in nagriwayat sin hadith ini hangpu tag-unum sahabat 16 sahabiyan in nagriwayat sin hadith ini amu in hadith iftaraqatil yahudu ala 71 firqa waftaraqatin nasara ala 72 firqa wasataftariqu dungdung ini wasataftariqu ummati ala 73 firqa kulluha fin nari illa wahida. Na ayaw tapatay tayon long tari kugdanan sinluka. Ayaw tapatay tayon long tari kugdanan sinlukatul Arab. Bang bihay ni insiyak. La. Sana ayaw kita mabaya singkaybanan. Mabaya ko maghambuk iban sin mga tao na ngudyo Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam iban sin kaasawahan sin Nabi iban sin sahabat bianakan Abu Bakar bianakan Umar. Mabaya kita maghambuk iban sin tao magbayla-bayla magligot-ligot hataas sin kubur. Bukun kita biya sin mga sila amuin imian long niya nataawanu fima ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Amun ini ang kaida sing kaybanan, subaylong niya magtabang tiyabangi kita niyo. Subaylong niya maaunin pagtabang tiyabangi. Hauno maksud, magtabang tiyabangi kita niyo, dain doon, hauno-uno impyag sulutan na to. Impang asubo, magsulot baha kita niyo ban sintao manggura-gura hamang sahabat sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dumaba kau magsulot iban singgura-gura in Aisha radiyallahu anha wa ardaha. Iban iyan long ni Aisha in siya nagzina. Mabaha kau sumulot hatao giura-gura in amu in nakuramu hahula. Mabaha kau sumulot hatao amu hindi ka dihilan, uno-uno pangadjian, buat malingkan iyanun kau, ini ikaw wahabi, ini ikaw bihaini, papanaw mo, bababa ako sumulot ang mga tao bihaini. In pangasubo, bang di mabulak, in ummat, sin Nabi na to, Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ay bima'na, mabaya kita maghambok iban sin mga tao ini. Bunnal, Allah subhanahu wa ta'ala iiyan, Long sin Allah subhanahu wa ta'ala huwa sammakumul muslimin. In Allah subhanahu wa ta'ala tiyawag kita nyo ini kataan muslimun. Sibo da kauno tumpukan inin tawag ini kataan muslimun. Sana bukon isab mahinang sabab. Bukon mahinang sabab. Saukat na kita imian bataon mga tumpukan makasud matto papag-iyanon apinar ka jahannam battantuhon tanain tumpukan namon nito di makasud bukon. Sana i'tiqarun sing kita. I'tiqarun sing kita sabunalon sing kita sinaun tumpukan dain ha mga tumpukan makasud siya mari papag-iyanon sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasuway bihat tim panghakad sing kita niyo. Subay bihat tim panghakad sing kita niyo. Bukon im panghakad sing kita niyo bang kita niyo baytaan sin hadith. Yari na matampalin lafad iwan sin siyak sin hadith manunjuki sin maun im pag-iftirak maun im pag-bu'lak sin ummat sa imyang kita niyo di makaun di maharos sin luga di makaun sin aktal im pangasubo unim paunahon sin pagtafsir sin hadith paunahon baha in lugatul Arab pagtafsiran sin hadith in jawab bukon.
In jawab bukun sa kitaun ta in siyak sin hadith. Kitaun ta in siyak sin hadith. Uno kimugdan baha in hadith ini atau kanway. In hadith ini in makna niya sahih. In makna sin hadith ini sahih. Sabab sin kiyabay takaina in ka ayat-ayatan manunjuki sin mabulak in ummat sin nabinatu Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hangkanda hawaktu man in Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala imiyan siya hawaktu man imiyan siya sin tumpukan amu in magnaja tumpukan amu malappas hamu in aadaban dunya iban sin akhirah atau akan tumpukan malappas sa adlaw akhirah long sin Imam Ahmad in lam yakunu ahlal hadith fala adri manhum banglong niya in kiaunan bukon sila long niya amuin mga ahlul hadith nari kuna long niya kaingatan bang hisyulong niya malappas pagbahasaon sin Imam rahimahullahu ta'ala ahlul hadith amunain ahlus sunnah wal jamaah amunain ahlus sunnah wal jamaah in ahlus sunnah wal jamaah maluag in lilayan niya sa naring nga mga pangitaan mo sin pag-iyanun ahlus sunnah wal jamaah amuin tao miya makadhabitikan sin nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di tuan mabintong pauno-uno panghakad bang kimugdan narito siya bang simiha lumayo siya amun yan in pag-iyanun ahlus sunnah wal jamaah sababin ahlus sunnah wal jamaah amuna ini immattan kimugdan papanaw amu impapanaw sin nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabab long sin ang buok Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala hakitab ni Al-Wasitiyah amma ba'd فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى يوم القيامة لون أمنا إما سلا أهل السنة والجماعة إن اعتقاد لون سنبقيان فرقة أمين تنبقا متا ملبس هاد لو مهله أمين منصورة أمين تياتبان سن الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة أو إلى قيام الساعة amunain ahlus sunnah wal jamaah wayroon na tumpukan dugaing wayroon na tumpukan agaran sing kitaniyo pangagaran sing kitaniyo amunain tumpukan sin ahlus sunnah wal jamaah hangkan sa ayaw ko magawa misan tiyo-tiyuin kiaunan mo long sin Abdullah ibn Mas'ud wa in kunta wahdak misan pa in kiaunan mo hina idin fa antal jamaah mapulak kanat na ingkatan sana ikaw ra imyamakad ahlus sunnah wal jamaah misam paing kiaunan mo isa-isa hangkanda in mga ulama sing kitaniyo di magpasad in mga kaulamaan sing kitaniyo magpasawa sining kiaunan tigidlum bitu-bitu pasawahon sin mga kaulamaan sing kitaniyo long sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fima rawahu al-Imam Muslim لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خاذلهم لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله أو حتى حروق رواية حتى تقوم الساعة لون سنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال masi longnya in mga tumpukan sababin taifa ini bang halugatul Arab bang kauyang taifa tiyo tumpukan dah bukun mataud la tazalu taifatun min ummati aun palong sin Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mga tumpukan de nga ummatku zahirina alal haq masi nila piapasawa ing kasabunnalan masi nila biyabaita hamano siya yari ing kasabunnalan papanaw la yadurruhum man khadalahum la yadurruhum man khalafahum di sila tuan mamudarat misan hisyo pa indi mugtol kanila
Misan hisiw pa, inimian kanila, laong impapanaw nila. Hatat kala, yaon hatimbangan, sing kitabi ban sin sunnah, di sila simiha dengato. Hatat kala rin doon na kitabi ban sin sunnah, misan panapug na ginhawawaran nila. Misan pa sila ayuno, hatat kala hapang gayunggong sing kitabi ban sin sunnah, suway kita nyo rin doon. Buko ni mamisarahan kato, misan, amu in sunnari mo kakitaan din doon kaniya. Buko ni mamisarakato, amu in hawa napso hibutang maun, pahadis, hasupaya sadya, maun, bat maghambuok inumat inikatan. Bang maghambuok inumat inikatan, bihay diin na inikasambong tapa Allah subhanahu wa ta'ala, ha mga kaayat-ayatan nasabot dito. Ayaw ko magawa, bukon in kiaunan simpag ibadat mo, bat magpatauran, bukon ning kiaunan sin ibadat mo subay mga karikaw ha mga mataod. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Nabangkaw mga kadlong ni hakamatauran sa wayron din nung kanilay kasabunnalan, yudilluka an sabilillah, tantulongon nakaw amuin haran sin Allah subhanahu wa ta'ala sa mayta al-ibratu bil haqq. Law sin Abdullah ibn Mas'ud, al-ibratu bil haqqi wal kathratu bidunihi la yanfa. Sabab immatan amuin kasabunnalan doon da siya immatan amuin ibrah doon da kasabunnalan na ang pamangwayroon din doon kaniya ang kasabunnalan, misan pa sila nagpun katan. Misan pa sila nagpun katan. Sana mahtatkala wayroon din doon ng kasabunnalan, papalayuon da kita sinsara. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Indan sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuok da. Indan sin Allah subhanahu wa ta'ala mabuntul hambuok da. Wayroon na dan duwaing buat malengkan bangkaw simiha parugaing dan. Long sin hambuok magtatafsir Mujahid rahimahullahu ta'ala, in amu indan duwaing long niya amu na in subulus syahawat wa subul albida, amu na long nindan sin kasyahwat syahwatan, iban sindan sin kakahinang bid'ah, amu na yan naring hasabab yan subay kita nyo manggayunggong hapang Hindu sin Quran, iwan sin sunnah sin Nabi na tu Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hasupaya makaakad kita niyo hatumpukan matan, hasupaya makaakad kita niyo hatumpukan amu imbiyata ka ato sin syara hadithul iftiraq. Insyaallah subhanahu wa ta'ala na patubtubon na to dito impangadjian imbang man sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin dihilan kita niyo harum ini insyaallah taufiq iban sin hidayat. Barakallahu fikum wa nafa'allahu bikum al-islam wal muslimin. Allahu akbar, Allahu akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.